Umsakazo Ukhozi uTshatha Ngobe useyifake zonke lapha kuGay Ngcobo. uGay Ngcobo ongumhleli womcimbi umbuso wamaciko uzokhumuleka ingane zokwethu ukuthi uGay ube wabanakho ukungaboni ngaso linye nabahleli bomcimbi impucuzeko okuze ekuthenini uGay egcina esegxeka umcimbi impucuzeko laphana ey'nkundleni zokuxhumana. uTshatha-ke usephumela ubala laphana emcimbini wempucuzeko wayifaka zonke kumfo kamapholoba lapho asho khona ukuthi nibatshele laba basibhinqayo ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi asinandaba nabo. Indala impucuzeko akusiyo into yamanje. Ngaphandle kokukhuluma kakhulu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela ucofoze usubscribe uphinde ulike bese uphawula lapha ku-comment section. Kanti-ke nansi inkulumo kaTshatha lapho khona agadle khona kuGay umfo kaNgcobo. Ngifuna nibatshele nalabo bebelokhu besibhinqa lapha ko-Facebook besigudla, ngibatshele ukuthi impucuzeko indala. Nathi sibadala kule game. Asilingani ngamandla, asilingani. Akukho umfana ongamelana nathi kulaba bafana. Ngifuna nibatshele ukuthi ngisho njalo. Akukho umfana ongamelana nathi kulaba bafana. Akukho umfana ongamelana nathi kulaba bafana. Ngabe bamuloyile, khuluma wethu. Ngabe bamuloyile. Zinjalo-ke iy'ndaba wey'ngane zakwethu njengoba nawe uyizwelela okwenzeka laphana emcimbini omkhulukazi impucuzeko okuyi-World Cup yomaskandi. Ngane zakwethu uma ukuthi ubufika leli khasi ngicela ucofoze usubscribe ulike uphinde futhi udlulise ukuphawula lapha ku-comment section. Ngaphandle kokunye nokunye ezinye zey'ndaba ngizoqhubeka futhi ngikulethele.